Ile sofa malo Yesu Kristo la ole kalesia mantu te folofa mfatalo fatwai fita fafonga samo le ngata samo nei so stafo kelope ma umaili tautua mala unanga le fakasa TV mantu te folofa mafatalo fatu se fa poponga le nei o tato por kalame Christmas lo wainga fa mo ya mo li ole nganga Christmas ya le pespesenga o siva fa le nganga ia eto mai mafang mai manatu malangona la Cristiano fatu tua ia ile anga le leima le lo fole tua ala le fana mai le pepe Christmas ia ne fiafi mo silfia mane mai moanga tato tunu ia ole o mai le tato fa fianga ile kalesia e fakasa i fasito uta ilalo le taita inga sunga fa fenga nge auto maulu mal fatua male pa ia le kalesia ora ole polo na fane o tato pokalam ia o se pokalami nga ese fo me se o le mfai ona o mai le nganga Christmas ia fa fia fo ile ngate kalesia ia me se fo ile telo o foi pese maunga sa o fa mo e tu ile vonta fai atu ia mo le nganga Christmas ir fa fonga anga sa mo ia pe fo na ele ne fia fia se mai mo fo tato tunu me se o alo mata mafana o le kalesia fa ka sai fasto uta ile ngate sa mo ne so Stafford Klope ma o mail tautua wale au nanga le fakasa TV e tau fo si fio tato panga o lewa lango ina tato pokalai mo le fai na unatu ele le fiafi ia pe ona ele TMO va nga lo o mata itu ina fa la fa natura e menari matanga luengo su manga puna o fa natura e fa pele sports loto ia ma le au nanga ale UNDP United Nations Development Program ia nei lango po pa anga leia fai na lang mai fai na inatu tato programa Christmas lo ainga ile afia fimre afia o le tau o le vala pe so no sunga ko seta ile polon fale nei talon fanga sol tato programa o le tau ile so fifilo ya mesifo ia ese umatanga masivo fatunga ma pespesenga kalesia ma foi pese ia antono lo mai le nganga Christmas a meso le tau o fa mo ina imfa no mafuta fatasi o tamama le tinao alo mfanau to tonu lavo ainga ia ina fai ona fa manatu fia il fana mai o le pepe Christmas fa ftaine tatu paanga ia ke on tola ulau sunga fe ia koseta fai ona winatu le nei fa moe ia wale mai moanga le tatu tunu wa meso le kalesia le ngate sa monei a so se Stafford Klope na to le utape na mai le kalesia se foi le sunga fa ia ole la se atu le sunga fa fenga ia auto maulu ia wa foi le sauninga e a matalia ele tau mfainga meso le pespesenga ale kalesia e fakasa i fasito uta nuia le tapo inga e meso foi mai moanga le tunu ia il fa fianga ole ne fiafi ile suafa manu malo tato walio Yesu Kristo o te fatal fatu tato watunu pele o Samoa ile ne fiafi avere vi inga ile tua ona le nei vanoa taua wa maua le nei kalesia e whakasai fastouta e whai basui o le tātou atunu e whai se sao a wāfoi le kirisimasi le nei tausanga e moni lava o se aso e whamanatu ia so uma e tā ua lo na winga mo i tātou uma le au kirisiano o le kirisimasi tātou ilo iai le fio mai o le tātou walio Yesu waliu tino e ala i le pepe o Petelema. I le nei vai tau o le nei vai aso. I le fausia ina o le fale whetawhai. O le atua lava o ia na whātanuina Mose. Ia e fausia fale whetawhai moa. O na lona fina ngalo. Ia fio ia whātasi malona nu. Na whātonu fo ia. A whātū le whale whetawhai. Ia whātū yo ngā to tonu o le camp. O whea mea camp iai, tū yo ngā to tonu. O le naunga leo le tua. Ia whio mai, ia whātasi, ia lotolotoi whātasi malona nu. Le ala wa whio mai lava o ia. E ala ilo nā alo pelo Yesu Kristo. I le kirisimasi. Ma o le nganga tāua le nā.
A le tusi faitau o le nei aso, se le malie. Ona le alofa o le nua o le atua. Ua ofo me alofa. E fausi ai le whare whitafa. Koe mai Mose, ua lava matatoe. O mea ia whau ai na malba. O le ata le nao le alofa o le atua e lava matatoe. Mo le anganga le nao le Krisimasi tātou te whaia nei. Whamanatu iei tātou le alofa tu no le atua e alofa matatoe mo i tātou uma le lalolanga. Lea ua fōlinga mai. Ilo nalo pele o Yesu Keriso. Ua maliu mo i tātou uma. Aore Krisimasi, o le amatanga le nā, o le whaulatanga e amata lava i le pepe. Lea i le nei fiafi, o le atau mawhai atu. Nai whānaua se o mātou nū nei e whākāsai whastouta. Ia i pēsenga ma whai evangelia. Se i toe longolongo atu. Le tala le lei, o le whaulatanga ia Yesu. Ai meise, toe whamanatu ia i tātou. Toe whaolaola. Le anganga o le Kirisimasi i o tātou loto. Ia whātasi mai le atua. Ia i tātou atunu. Ai mai se foi. Tāma whānau a tātou atunu. Sā moa atoa. O lo salalau i atunu mamau. Whāmanuia le atua i atou tou. Ia usi mai alo tau mai moa. Ma tau whāwhonganga i le nea fiafi. O le atau mawhai atu. Whānau. Le whākāsai whastou tenei. O le tātou te talo. Le atua silisili e se lo mātou tamai le langi. Fia whai iai o mātou loto mo le nei avanoa o mātou maua. O se avanoa taua se i mātou fia whatasi ma pepese. Pe i o na whaia i angelu i le teimi ni whanau ai e sui Petelema. Le ali ia e whātasi mai i la mātou tau mawhainga. Ngā lue lo wanganga i la tau o lo mai moa ma mata mai. I aola le anganga o le Krisimasi. E whamanatu mai ai mātou lo walofa tu noa. Ia iai au whamanu ianga mo Samoa uma. Ia iai au whamanu ianga mo tama whanau o lo watunu. O lo salalau i atunu ma mao. Ia o le whamoe moe. I le nea fiafi, ia e amataina, ia e whae uina ili manuia, ia vi ia lousu afa, ona Yesu, mātou wole ma walau watu ai. Amen.
So
Ia o le sa mai mo malta to tunu lisi vaenga o le fafiafianga e pe on fenga i mele kalesia fakasai fastouta. Ia ele ngata le latou pese tomu. Ia o tamu fainga alo mfana. Ia o le lavo ufiso ta i mare fia o le ne fia pe ona sa no sunga fenga. Ia tatou te to mana to ile lo famale anga le o le tua. Mai se o le mana i o fatunga ma pespesenga. Ia tau fo le sa ona i fana. Ia wa mai fo ile fia o Christmas i malangono tatou famna tuina. Ia o le whanau mai o le pepe o le Christmas. Ia, ka ilo ia te oi. Au ia o matua i o mai lava la ngona o le Christmas. Ia pero tau o le na. O le tatou po kalamele nei ia e moli o le whau o Christmas i a inga. Ia le ngata leo tam whanau uma fastouta. Le ngata i sa mo nei so se ta for kelope o maua mai ele tau tua malau nanga le whakasa TV. A le la whaisin tatou malolonga pupu. Mo whasa launga tatou paanga toi taliu mai lea. Ia mai moa fo i le whaawawina o le whawhiawhianga e mai se o siwa ma pese whaleanganga o le Christmas. Tāpena ina le whakasa fastouta.